babito Isabura bana babito Hey Safi kabisa msikilizaji, yo hakuru kwa sunana gose yo sebondika ne bandingi maya sunana bago tabanga ake sabu koranche engere tukide kamera ngibire na isana sinse mu yabono mambe jinza ni chi Afrika ya mweche. It's a very very good morning. Na arifio kwamba upande zingine ama pande zingine kuna kibaridi kikali. Tumetia Soraya gose kagasoka amena meniri tumetia usinchangere ya akire gose ya kangarukira I don't know ekena kumanyuwanga chinse mochinde by the way kendu woro igekirete kirimbe otelie kugusa by the way. Sijui hapo ulipo hali namna gani msikilizaji, na bukomanye Masa ya mogiga igani nchikubuata vile sato gai gumo tigereri wetera 0706181822 na boigo 0796988630 mwachumo tigereri SMS line yere 0791088922. Asante sana Rose Makori kulisa mojirichia kima kondo kwa ukundani kwa mpigo tena zaidi na mambo yanazidi kuwa mazuri. Okay, ndugu yana Jory Odhiambo Goro vitunune vya Kabosi anasema pia yuko ndani kabisa kabisa kabisa. Alright. Mwalimu Kebasoni Bosire Motangeru Salia kwa kusema jilichia Magombo na wananiambia pia uko ndani kwa mpigo tena zaidi. Mwanadada ambaye anasema kwamba yeye ndio ana represent ile timu Keroka anachita Dama Queens anasema pia yuko ndani kwa mpigo tena zaidi. Mambo mazuri mwanadadi kuruchisa bojichi ya Keroka jivani. Tabanga umichuri mapema asubuhi bona gabangetali jinyunde mioro. Jinyororo chiko sibajisese by the way jijiko uchakile mapema asubuhi. Yako tabanga Mungu amjalie angalao aokote kakitu siku ya leo. Kila laheri ndugu yangu. Mungu ndiye kifunguo cha kila kitu bana. Mtangulize pale na yatakuwa sawa sawa. Meanwhile mwachumo tuketi ngoma nyingore ya Avenues ndio kira baba ko mirimo ya sana Avenue sigento bako korabarabuo bako ne kinga stockists ngokonye kabara sinchire ya bene kigimekera asinchire ya mogosene bako nyange stock ya gutantaniri yake ya keire ne chi customer chi obono go chichire gesiri kyao okonyo royo ndengo tebali ngembusuro ngobu oyo ngererie meukebere ya chenge baminto ngereri kyango bono go chikolire binte bitobwati yani sto yanga bona kuna kitu kwa stock kabisa bono go chiwake sabaga ngakingo koranga kibona na akole tebo kulika nubunga ibwaruete egentu kinachi toko na kile tomo chando yo wono maite sto omuntu kurukwe supplier go se distributor yane igata gete cash wono nchenga kingo koragose wachaka kuyagi umutu jamani ngasa utafanya namna gani gano Avenues bago chiraime ngincho yae barabona babago finance ya sinchire ya bene kigima kuruga gwaye utakuwa unarudisha pesa pole pole bako enda se distributor yao se supplier bago wakanire mali aliyotegetera bako baya 200,000 300 500,000 inaweza kuwa hata milioni moja kero bago wakanira ikwalete rwa mali yimbaka ase aggravate yao sasa sisto yao alafu kwagendera konia ayekwa bakana ngorangora na moko igwana na barabona bugwa kano mutinyo yo mebere 3 korengana buna mokrosi agreement alafu mambora kwa mazuri tena zaidi abangwana sana by the way ndo nende bako korangeringa ekero kwa irwe stock ile ekero kwa irwe stock bono kurwa se distributor gose supplier na ende ngoko abaleza wadi ya 5,000 so asamali aliyokoleterwa on top utaongezwa mali ya 5,000 na nipata and bono igesiki yankelinga if it happened singa wachi kuiria maria okorwa Enokem wose Enokem ne distributor yao wose supplier yao basi na barungo kwa bali discount ya 2% jamani. Si unaona hapo ni raha mstare inakuwa sawa sawa kabisa. Baliga bangona ba Avenues ikeno babegete kambi kabisa se account ya Kisi, account ya Nyamira pamoja na ile ya Migori ndio ndaisi kubanyora kubakeresi migotera enoti eyemo isato enoti that is 0111133300 alafu mambora kwa kuntu binishwari jamani. At the same time na bukubata star 789 hash ukubata star 789 hash usako enda option number 4 na beko kwa tabigoro ya stockists alafu mambora kwa mazuri tena zaidi. Usikose msimu ikera Avenues wako hapo kwa ajili yako msikilizaji. Ine stock yenyeko kokea by the way
stock ya nyako okea atengo ndara manyaga iga gukura kontebinga kiensere bwa sole bado nabonta kete kura manyanga ki ayi stock ya nyako okea. Okay, onye ya nyako okea ulifanya nini ine mwaikera na avenues ama namna gani ama bado kwa nirangaiga se studio moja kwa moja namba ya ne studio na kwa mapema Gere 0706181822 Nabagaka 0796988630 wana wake na boyo SMS. It's a general number. It is 0791088922 chaka nilita mumi chulimi itakuwa bora zaidi nche nkuru kwa MC Duduzi yeye ekuru kwa Kisii FM 94.1 na erenka yumugusi saa 1:30 majira ya Afrika ya Mashariki litukunile Jumanne ikiwa basi ni Super Tuesday tariki nambara ngevere naisano naisatu chumutinyukane umwaka 2026 jamani. It's a very good morning. Wacha nijue hali vipi ulipo, sema nami moja kwa moja jamani. Tegetuko kungake resi mikaracha kango na avenues. Alright? Kisii FM, hello. Huyu kenda wapi huyu acha msikize. Nkayo Mugusi, hello. Hello. Ngoyo. Yeah. Huyo. Network yako hakuna. Kuna network. Kisii FM, hello. Avenue na Kisii FM. Ngoyo. Isa mwenye kanyege susu. Ndio. Na yuko urukwe mbato. Ngakige hii kanyege susu wabukede. Iwagu akire weta ndoche kwenye kwenyita nyiriro. Akire ni saa na ama tena kile tukoja yako libangano. Atola mwisisa mwenye kanyege. Alright. Asante sana baba. Shukran sana. Kisii FM. Avenue. Yes. Kaunti mbura ne ya kero karura igari murundo. Abona arona tutu tie tibeto bana igeyo metepa. Ngagire chinseji. Chinseji bana tigango kani tigango tirimboka korwaria eko ni ventiro goro ichoni. Kamanya kwamboka igaga tirimboka goja bana giko na gotonya ngwarango ona gesibete. Turuti. Ananya tae na mangi tali konyara kukwane kaga kitindera bachia itafanya pikipiki baito. Taratibu La kingwara ngoro mwana baba ne chitaya cyo kadara rotento totavere totaboki. Asante sana mama, shukrani sana. Masi Kenda all the way from Keroka. Chukue nyingine hapa. Kisii FM, hello. Ati ni usha Kisii FM. Yes. Oyombora na era magata masire tinyarwa masawe terboso ariete boso bana ngago siemo. Bono. Ono ko bwaterete kuria west asako kugetonganya. Kai getomanya. Asako kuria west igaiga. Abangora no basani bane ngoba nakumugo kwanege kuria abo. Kuria na bora ateba na basani bane bare saba abasani bane bare. Ateneke gushoka bete nankende bate to baba bujete bakora ateba na kusumanja lende mokwane. Mbuyaho yere mura. Mbuya tato mogaka. Asante sana. Na mai hale. Ne mbuya enkaigo. Naonga chimbiri chiane. Kitamo. Asante sana, shukrani sana. Kisii FM, hello. Hello. Huyo yuko kwenye line msikilizaji. Nichukue ya mwisho hapa. Kisii FM, hello. Huyu pia ameondoka. Ameondoka kabisa hapa. Nichukue ya mwisho kabisa. Hello. Yes. Wakire bia. Bora waikire makanda kwa bwatira na perkera. Ngakie ko rekanalia makanda abu. Omwana ominde ne konyira rere se akendete. Likundesi kabisa. Yani likunda sio bokendo lakini bora irindo zo mwana ominto. Abantu komusajita egando cyo kumusaweka neki ari tiandete ko etana abana ne skuru bago chinga igo ensenero bokendo lakini emema yerete. Asante sana mumicholi mitanga na moseraibu. Shukran sana yakuru kwa Paris Elijah. Kuna samojirichi ya makanda by the way ya sister to Rose Makori. Kuna samojirichi ya Kioma Konda alia ilikuwa safi tena zaidi. Jide kamera ngeta tuna na nyeche butokina sema yabona mambia. Chinzani chi Afrika mojo tubode de kamera ngebe na isano ne mochoko motegele kuraga chinsa ibere nechi da kechi to gutumeka buya kigima bunege kosi cyumuro uri mu minchiro mimenye kai mu gusikisi FM iligo kumanyalia muri kerena kwa guchingura manasa magazeti yeli tukolia na bila shaka tupate kitambulisho kwanza tuingie magazetini. Eje nenka
y'umugusi CFM emirongo cyenda na nye enutayemo the number one station. Inere station yulegene asokosemya gukumanya nabo igwogo kubokya nabono tubangire gukumanya ayamurekeye na koi wachinguru mono asama gazeti yiri tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera nonyene inche ya momotegereri imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya wekatinse cheisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji yakira kwa gulege talimine kiki ne kiro kiringa to kuira ya maseyemo liwo kumanyali muri kirena kwa guchinguru munasa magazeti yiri tukolia daro litkolia Jumane kwa basi ni Super Tuesday Jumane itariki 25 naisa to chumuti nyokane asomwa ko yo 2026. It's a very very good morning although na lakini yote 9:10 lazima urauke ikiwa unanuia kupata faida mumicho limitanga na moserebu mwanchu motegereri kideka 35 na mwiche jogensa na station no murubiri sembe oguru mumicho limi ekenege kosi kamili kimurubiri yo nche buna botambe nguru kwa du omunya kirugo na nche buna botambe mwanchu motegereri gonkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu mwema anasaidia sana. Nyasai nomuya Chinga kichonsi ere nomuya mabira yena ya kale na kale hakitata gitio ndibwensi asire ekiagere nomunya mabira mange obwancha nibwaye no bwekerengo keiguru no alinge na ale bona na inde nabeo kale na kale nere alpha na omega nginjo ya yumo chakano no moelio akili talia yene limo ngakurukwa Nyasaye tigatigale ko banyasai akitiga nchutie gitabu kya Betiro kuranje Betiro ya kabiri isatu kianda omonene tagutibana guikiranie ira yaye una abande bakagitenga otebanire kolende nigaremereretia singinju ya ino tanje ti muntu nde bwensi asire kolende bonsi baikero gonjoka kurumogoroba gintike kiambire kubwatana ne gintu gikona gonsensia kurumogoroba there is this message ya berego sabongo bwana sana nga relax tulia tulia unajua tu mimi ni Mungu wako tulia bwana wacha kuwa na haraka kende ngeliyo manyete ntamanyeti hata Abaisiraeli aba bayikirire janje mbaliria abamisiri aba kurunyuma Musa nkiokolera dada chibarasi babwato Inki muzokolera nkyobateko batebye Abaisiraeli baturiye kiagera babisa ubaroje kurumaega mbaiko barra naende kyo bwate koboko eyiba bwate akejaja egatara nekani omweyo kaba bagaita gati tulia bwana wetera jinguru jiango tiaja sauli gono tulia kanyeka. By the way that has been in my mind kurugoro tulia bwana kanyeka no is actually on a post na me Facebook ngono zange saa ine ya butuko ndio I said relax tulia be still to waisa gwita gwechaya mono mone na watu muruwe. And by the way somebody asked the question irega no na abantu aba bakora hamwanga kiti gaberusi ubugima usayo utagete korosa no bugima utagete gusirio gosemeri watibu gwasirio gosemeri ukurero kwerusirio onye wale mambira lyo monare ko gosenio ikere bone njira yawe yo komenya buya no chengo tebike mwanya abantu ndio kimwanya abantu ngo ikirera ase kwa igunga amba bono ko igusi kwa waichora ngakikwa kibono na ndati ajoke lakini yakiroko irangi y'umukutano ko mukutano in fact kwabe secretary organizing secretary baketu eshara kwabo mogaji kamili yes na yemo yakiro na yemo ayi yakiro ko mukutano yakiro gata hiyo ama wamwa wate banga ki my brother ubugima no bwao ndio and you have a life to live and that's why we said invest equally in yourself.
Ono baada soko chianto kutwara ngaki. Acha bana tuingie magazetini. Jana huko epo lakini nilikuwakilisha. Ulipiga vile inafaa nikusikia mapema sana. Ulipiga vile. Aiwe kwenda media. Ama guruma hivyo wataka kwenda tiko. Wataka na haro challenge ya TikTok sana. Ama kuruma imegozenga. Genda se, genda se. Genda igoro. Tolema. Antu bali bagotera buya. Ntomera nera matanga gete muswati hiyo. Kubeka live alichisema chanya bururu. Ngora se system. Yeah, it's there. Okay, there is a time I looked for that song. Tienyo wadati. Mwango igako bebe. Very good, very good. Mwango igako bebe actually ya performance ya segete. Pero watu elibora akaminyoka akawasi video. No, usakulira si comment kuika. Abantu bobulika hotero gaikoli. Yes, I think rajitaka kubeka. Rajitaka kubeka. Very correct. A few days ago. So tuzame bwana. Tuzame magazetini na maigato irege iga. Naro. Chuta subongo. Kuruma Soviet ya konte binga kakingwa na msidudu simateto mumisi tigoro. Nimesalimika jamani. And for the first time. For the first time. My younger brother Anthony. Kuruweze to. Tara kunikira message. Oyevi nyere. No, Dave. Asante sana Anto. Inakubalika. Asante. Inakuwa tamu tena zaidi. Of course mwanadada anaitwa Lea Kwamboka. Ndio. Sema salimia sana MC. Na rudi kwa Lea Kwamboka Rina. Yes. All right. Kwa yate wasi atatu. Yeah. Azada tuzame bwana. Tuzame ndio. Mwacho mwote karibu sana nje unabutambe kubukone bwa gazeti ya Taifa Leo. Gere itariki 29 Chimotinyoka na somo kwa 2026 ikiwa basi ni Super Tuesday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa gazeti ya The Daily Nation itariki chikoro kungemera ongevere na isato. Chimotinyoka ne umwaka 2026. Tuko Jumanne Super Tuesday. Hiyo bwana karibu sana. Tuko live kwa mtandao wa Facebook. Tuko live YouTube pale jamani. Unaweza ukatufuatilia pale. Kamera yeye ngoja nanyi wa. Most cases. And you know we are proud people, we white people. Don't worry. Sisi babegere acquisition tunora kantu kwa wako sio. Tujana ke. Sisi ni wazungu wa Afrika bana. Mwara to etia kabusha kake gaki. Mwa ngoto gindi mole tuachange. Ngoto divia. Na karora kalija tu aligere kitwawa. Wako na jikabera ya. Akidogo. Tupatie headline bwana. Tupatie headline. Gachagwa's U-turn. Kai. Gachagwa's U-turn. Ya ujoka ujia. Egina yo kwamerelio kurusiwa kwa yabisi. Rigathi Gachagua buno mokonyi bumurayibwense ya Kenya. Ndio. Kigambiro iko gya achagete kotegereki nekiri tukuri igoro. Abua sebone timu y'abawakili bakuwakilisha Rigathi Gachagua. Ndio. Ebate betenga bono Rigathi Gachagua tali ngaga atagete aira no abisi buno mokonyi bumurayibwense. Yaya. Igata getabe compensate. Igata getakanwe. Damages nechibesa ariko chakonyora matuka yonsi abelire isiko kurwabisi. Akano damages ne meshara konya ayo chakolia ne bintu binde erist nero entambe sana baka chikuka. Yani iruga giri Rigathi Gachagua de mirimara kanwe. Yes. Ase miaka 5. Wosega atretukwe miremo unprocedurally and therefore awenta kanu damages ya. Wosoko teniri gukwa yiko kwa lengani constitutional. Constitution. Actually that's the word. Yes. Constitution. Yes, so hakanwe bese. Hakanwe bese. Na jibake credit kili mu 700. Bintu tato mochoko to ya bintu tatete. Ngware guchutie kemo vera singi jomo tegera kindly. Kemo bibere iga na ajutirie kemo ngi credit. Gachagua ari gutumika 700,000 Kenyan shillings. Mugano yo gora ase page ya kane ko ase page ya gatano. Ndio. Ase hiye binte bibekira igara kinende nagane tie binte binge sana korwa ze serikali which might be egento kigukumisa ana ekiagera gamna bona basic salary yaye. Yes. Plus allowance went kwa 1.2 million. Ndio. Kenya shillings. Ni gari nere ye bugate house allowance ye 300,000 Kenya shillings.
chiro libune chinchiro chibwata magora manena ichi matachichi. Yeah, 2 saloon vehicles not exceeding 2000 cc. Ndio. And the other 4 wheel drive vehicles not exceeding 3000 cc. Ni miongoni mwa Rigathi Gachagua. Now let me ask you. Suppose ekegambero kiamue goteba nga Rigathi Gachagua garusetiwe abisi maminjaeli chiko ndio afu nabwenta kanwe binte. Ndio naona swali zuri sana hapo naenda kuuliza what do you foresee? Okay, chibeze jya wakanwa ni changu oyoro ekyakuli ni changu tata yitiko manye giagera mbuya tata yitiko muzongete kurwa no indito ko boli naba Kenya bona bali the taxpayers so politically bono. What do you foresee? Rigathi Gachagua gateka hande chinguru cya chikomenta and number 2 abantu konye especially kuri Mount Kenya bakomorra ngo aruseti wabisha sege je bintu getera ne bachenje mind yake ngakwe muduta wade bamojo akini na ande no nabo. And I can tell you before you say it, my brother. Yes. To me, Rigathi Gachagua kigambiro gense kumukilia of which na nazi okay ndati kukwana into grase kigambiro gense kumukilia umuntu rero atwara mwese yake the president yabona ekiagere ntuko chikobazi united opposition area igako chikotaka kogende ballot ono gako chikotaka kogende ballot because tabu at impeachment motion because tabu at kintu kene yose kumutanga. And number 2, you know, he has been a deputy president. Ndio. So oja como convince ya acceptige nto getali yo running mediani obo president so flag bearer kwa si united opposition na bokera abaka kongsana. Bono bo minister mura Rigathi Gachagua. Prime minister. So timanye goikakere to gotanta na united opposition. Which to the president era plus. So ekyakere nto kebegete Rigathi Gachagua bono iga arore kaine abantu abange bakomachiko mubeke nsemo nga na batali gikero ke uraibu zabwenere is that impeachment. Exactly. Lakini asa ko clear dimna whatever na ende siasa na ende bintu biko upside down. Yes. Egekera modo gaji gutaka na ende ko enda muino umuzajo erozi besajia emo asinge judo mokiliyo moto asinge there is a notion whatever ki in this country for you to be a president you have to be a deputy president according to history ya very good. Yes. You see, so Rigathi Gachagua uikanera chikolire mugano ya tebe ngabono sasa mimi ndio naweza ngamngoa ekiagera Rigathi Gachagua still na what support each million jitaringe ku Mount Kenya as we are speaking right now. No, he has votes. So don't you think confusion package asesema ya united opposition? Yeah, so tusubiri tuone vile kutaenda. Si rahisi. Nako kanyete sana nkubolingi kwarora likisumu on Sunday. Nenda bwana ije. Bakala robo dole tejita igoro. Abito. Baka mwana oteresia na majiko kunyuga nyugwa. Na tegera to bugaba no ka utia ba merit kuli igoro. Gladys wangu. Abagala bakongo. Agarara makongo sana. Mugano yo Gachagua agora sificha kare bakasificha katara sekaseti at daily. Wataka ujuje mugano bakisumu alia. Mbama jitiko nango wachero bale kile mwali bagasoime. Ende bagatwara. Na raba bako tebake jibe babantu bali musangerekana eli ai. Wako bajikote. Abasongo bagwato musema geto batebanga. A drowning man ndio will catch up at a straw. Yani community nga omuntu okosombu na maje no ni kinyasi kicho ngono tasa maje igoro bado babo temba kugwata igata kitoko kiagamera ate to kiagamera gusenge pokoje umanye kabisa ka kinyasi kekokoja kujiada mbazi akikoza kuzaa bwana ya acha gini ibintu mbire chi context wate bange lie na bada bagaini bado kwa kajije lakini mkutano ulikuwa yoje the live. No, it was a serious meeting. Yeah, it was a serious one. It was a serious one. Asa headline gazeti ya Taifa Leo, Rigathi akataa kazi ya Kindiki. Rigathi akataa kabisa kazi ya Kindiki. Otebire ngere kirenga kiaye tariko tatage tipiko chikobe deputy president ya Dr. William Samoei Ruto. Lakini gatage taka nuwe sayonsi yiye kworo kiuna yiye alegocha kwa kanwe kera ko deputy president ya semiaka
5 aiga Kenya. Dudus kanoche konte biga. Mimi naona kwa umbali ndio Gachagua kwa bakilia digenteke. Kwa umbali tu. Acha tusubiri tuone vile kutaenda, manake kipo mahakamani. Wakili baye mbaga endelea gukora imirimo. Naroche anaitwa nani? Anaitwa Paul Mwite. Paul Mwite ndio. Senior counsel yule. Is the head of the council. Yes. Ile timu ya mawakili tajika. Bakumugirira Rigathi Gachagua. Naroche na wale ngidomo ngino Dorcas Rigathi. Very supportive spouse. Ya. Ni muhubiri yule. Omugano ino murekera subwa garase picha kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time ndocheka iko deputy president wese ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki igono agenderete kubeke kambia sorogongorwa Mount Kenya East na West elinde kote makuligire lingaki guseka bigote kambia sorogongorwa Mount Kenya kero siasa chia Mount Kenya East na West chigenderete guchacha sana. So wacha tusubiri tuone what happens to Kindiki politically kuru Mount Kenya. Rigathi Gachagua is kwa cleared. Rigathi Gachagua yani Professor Abraham Kithure Kindiki is not typically a politician. Yeye amekuwa mwalimu professor pale, hana mambo mengi. Hajui kupiga siasa. Yes, hajui kupiga siasa. Ndio maana sometimes ukiona akijaribu kutoa makucha anarudisha tena. Anaona hii kitu hainifai kama professor mimi. Anatulia. Mtu kama Rigathi Gachagua zinati kituruhusu. Yango bwato kembunde kushika. Unajua. So that is why kulige karukumuri Professor Abraham Kithure Kindiki abantu abangena babatamu itabege siasa. Ikiaire gazi yaenja ringe siasa. Amejikuta kwa siasa tu ghafla. Aso wango ense ya UK United Kingdom enkuligiro mungwano yo muye gotebekana webisete imeyense ya Kenya so mu Nairobi ndio uyiyo kora ubungendereri obonge sana gwetara century metandao na konyora chibese chinyinge. At the same time mungwana naregeka konya kogendia chi track asense ya America bana uliange kwa deported ucha sense ya Kenya sasa kwa barata buati masakara. Wana familia yake wanatafuta mchango. Wanatafuta hela ili waweze kumwekea bond kama shilingi milioni 2 hivi. Nora sepeji ya 3 bwana. Asepeji kabira roboti ndoro bwana. Chikamera moyo chi alenge bwana chia CCTV ekero umuliro obwate school ya Hillside Ndarasha kule Nyeri ile academy oyo yuko install chikamera chote bile moyo chiale. Watu nora sepeji kabira gazeti ya Taifa Leo. Peji gata ndo limone bwatu mugano yiwa kuanangana ki deputy president Professor Kithure Kindiki agenderete kuna kueburugera chinsemo chiti cha Mount Kenya East. Boigoni ndo chega igangana kiegonde yabanyanyimbo bomoelio kurwase ense ya Kenya konya bakubiko molembase ense ya iti goso abale Kenya litsukulia leo gikosi kibanyanyimbe 150 kio moelio na kio moelio kurwense ya hiti. Mungwana tata yego bwatire ne company yega magazeti atocha twachambo ya Nation Media Group. Alikuwa anauza magazeti kidijitali. This e-paper. Alikuwa tunanunua sisi pia. Alikuwa na kumbe yeye ndiye anamiliki mitandao. Anakula hela bwana. Watu usijui Kenya hii. Akina kwa tiketi kile kitalipost in this country. Mtu anadukua tu bwana, lakini watu wacha wakibwana. Mtu tu anadukua mtandao wa Nation Media, anauza magazeti kabisa yote. Kwa mfano anatengeneza milioni 20 kwa mfano. Ndio hiyo sasa. Anapelekwa kotini wakwe bond ya 1 million. Wila na change. Abete muku. Kenya wateze kisana. No, it's our country. Venezia ito. Gakiura bora kile kana tegeru next year mutinyusta. Kenya ni zia ito iko kwa koli. Ote kwa chini ya Kenya bwana ziki. Zacho dante biega. Ogaroro ora sipichi akabere. Zacho dante biega bwana Ronald. In this life you only live once. You don't live twice. And that's a fact. Asepeche gato tulibota roboto rwata bigorege kosi kyo moeli kibanya nyimbo 150 kurinzi ya hiti watafika Kenya hii leo. At the same time wono tataka kinkiege wono go yasiuliruwe igoro omugano yoko bwa siuliruwe ngenganki inki kiabete chinsemo chia Kilimani ali Nairobi
asumo nyaroka umwana bu university oli myaka 22 university ya Muranga Moroko musubati yo gakoro kwa Consolata Gitinji igago kanete kurwe goroba igora se barenge umuntu ba umeranete tebe ngamba ari no musacha gete ba umeranete iga chieta zo mutanda wa dating site bakaumerana ne linga ngweli mekera ba umerana bakabanga buna babanga bakaumerana. It was the first time kuumerana mbaro kwanye abanyaruka mbaro kwanye bara umeire ne bara umane ba umeranire n'abanchi abo babo nererende bono garanga naije nizamu yake sasa kukutana na yeye bakagende goroba igoro lakini rumu yego tebanga sege nebete ime sege ne abeto musubatu yakamanya gosiga charugeta itingi na boranyole bagosanete agacharuka nenjere ya moyo gwekonya akanyoro wakirenso kule useto kumanya gose nenjere ya renge. It was an attempt yo kumuita lakini abanyanyimbo mbagenda to korobutuki abana baita banyaruka tinya sabalende ekiagera ensebunere skaiga intombiri korora kana kobabia hali sinzu nowadays abantu bategete gutumika abana banyaruka without being serious na barabo kusekende gyansi yeah lakini rambe now they are willing to spend a lot of money but after babiraya story endete ye kubati kurugabo bana koji kwebugia nini na buwa baje barutu kuchikoro bayigoro. Yes, you know, it's not a good environment out here. Basi watu batume abanyabana abanyaroko batumikira baka chi deal cyo boyibi. I'm telling you. Yani unajua mbaka abana abanyaroko batumikire kurwa abantu baitwa. Yes. Because unajua yes. You see ni mambo ambayo kidogo yugo kumisana sepechi ya kanega zeti ya taifa leo nebo toroboti oruo watamanga ki familia yemeko na koligi chibesa go sebati wigi milioni ibere iligo konya uyu mwabo uyu tangiri mense ya America uyu Montereba. At the same time indochega igo mugabana bwe county ya Kakamega Moroke Fernandez Barasa bono gabwateranirie asesa katenko musana ichi bilioni 14 se company ya Ketraco chibesa compensation neka kolira igazenjere tali ndonge wana babunga ngo muri bona chikoranira maboli muganora sepechi ya kanega zeti ya taifa leo bwana watu wana deal na pesa bwana tata bilioni Kenya nao kutiriko de votaminga Kenya tata chibesa njiro na kibono tutai ujigera iga hande bona barayi bali batote kodi David ko joro barayi kumeze ngora motega na David kira ni maraga inche hata ite ko clear tiriko rogo sengo twara road yezibuya because gutwara audience buya lakini abantu abakenya baita bange banchire kungainwa wamependa kudanganywa. Usifanye uamuzi kwa debe ne mentality gango kwa debe smoro bana especially abangina bona pregedia abangina nasi in fact siasa kokora bangina bawita biri waitire atana ni chikanisa kokora bangina baichoire go kwa waitire abadi chikanisa in churches. I've done my research chikanisa jinjinge ao abantu babujibeka moyo nabagina abo abange by the nabo abange bagotyoka chikanisa hivi na ende nabo bagotema kwego sasa ake ande mbwango bako respond correspond mbwango no yeah, because they emotional no kusiboleke moya na kubwatuka kantu mdaisi bako bwatuka epeje meronge na kabirege bwato mugano bukumisana gaiga igoro yagi ikegambiro gagia ukumirete umungwano yo mubwe myaka 30 kobechere myaka 10 aso komoita anko yaye oyo konye ojereire ngina agaita isemoke aso chegingina ono tutamanya ko chegikioko no assault egote banga assault so he assaulted his mother so iga akamwagete go samutigete chingoma telibi yakobe kalijiko koboko kwa ora kini but kimwanya bantu what do you think no kwa genda no route iyo bona onya sa to gosa bato konyerabu atokonyerabu ekiagara ntunto konyara nole mereri umuntu goita yo mother ko na kiegi negentege ko mudia da keberi yari turate bangambu yako leta no na kitu tuwabeka disclaimer ki lichi konere buyari bwatiwe lakini kimwanya bande semende tosabenya sa atuagate yo mother ko ngereje bana
Musacho yobo. Iga zeti mugayega. Umbungiro igwa kwanira igo. Ndiba kanda sogolege twete ndigo kora. Kana gedora kwanira yo zino. The same way why kwanira baba. Ya agategerete mwe. Anyway. In fact, if you want to hurt a man, besides everything else, insult their mother. And understand this, yes, abakungu barabuti abamanya boiga. Aichesero musaja muhina airutie. Tigago chesero muibuli mutige. It is better I tomo kwanira. Ayokoro mwasinyere wachana. That is why era kungusana. Umusacho ubikire koboko na ngina. Usurvive ne marriage yae. That is why era kongu era kongu. Ekionse moya biyo wataka kuna alige kogusana. But that is the truth. That's the truth. Lakini aina basaja nande moga ambirua. Yes. Moga abaseko gambirua. Yes. Manyanga, you have a responsibility. As a family yao. You are a man, you should. But equally, that doesn't mean you forget your parents. Ikera Bible again to pabwente kwa kuna masikani. Yes. Yes, that is it. Tuwasekwewa. Tuwasekwewa kindly. Ase ategarere kansole mu. Igatebanga kansole akara watebana ndo bando wabe kabuya. Kansole omosemi. Omosemi very good. Ndo akagero mu kansole omukoro. Igatebanga abasubati abakolengere bune gali automatic. Lakini abasacha abakolengere bune gali manual. Men are mechanical. Omusubati yakubuli gentata yatomo decision gengima. But is that what happens as umusacha? No. Umusacha debe ntitiganda akerengere lingengo lijimambi. Kiyoje kolengerelia. No, men are mechanical. No automate umusacha. Automate umusacha utataya magutanga gatige piki. Daye go piki. Oikonye bero je chakere kia number 1 number 2. Egiraji kereime. O asesi ga igirase ko nyegi akende. Mechanic, it's a process yokuweiga moino paras moina oligere igoro pake outcome igiraje ko before ndara make a decision yega. Correct. That is how men were created. Agi. Nganjera ne point by the way. Ekiero karora sense imeaye. Katika tika seti yega binga Tuesday. Ndio. Kula utiba bigetega yamangana healthy nation. Ndio. Lero bamurikire tamangana igoro y'uburwaire bwa malaria. Actually bagatebaga yanga the net gap. Why still World Health Organization iko insist abantu bararenze net? Bado nkoro kire ng'uburwaire bwa malaria nabo bado. In fact bagatebaga malaria is a household name that shouldn't be taken lightly. No, malaria huwa watu wengi sana. Yeah. Kila mwaka bana. In fact mbona bagatebaga 76% of under 5s who died of malaria out of more than 500,000 people in Kenya in 2023. Bana, research iliyofanywa. Dara inseye net in short. Koranche. Ekiagera, in fact bagatebaga keroni nkerekia ekiumbu. Chia Anopheles mosquitoes. Chia chagire gocha bado. Kingoromba gete jugo. Kingoromba wadu mwetari kiasa. Checho. Mayete umbutima tinga kietongere ko yagura sole. Onye tuyiti ko igwagario gikaye guruma. Ko yagura sole. Ngoko lele ya. Ekia gaso aje kuigwa. Nabe actually tiko kugekana ne nzuri. Lakini nzuri tata nera ne yogo kumikoraje. Ase epiche katani gazeti ya Taifa Leo ne batoro botinga kimugabana bwe county ya Lamu Moroke Isa Timami aruroko bolinga bono abasacha bali bakubwatu nga batachira bana bakense mbaba ise kubwatu kwa na wanyana yake bagenderete kokorwa ubu tukibagenderete kokorwa wasiachiliwe hata kidogo. Ndivyo anavyosema hapa Ndoto. Yoyo Kabiru mugabana bwe county ya Mombasa Moroke Ali Hassan Joho bwe waziri wa mangana ya madini ya iga Kenya. Yokobe deputy president 2027 yagenderete wakwe jeki sana ikiana jana mugabana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga ukotaka kwa yako boko bwo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gatia barabande beke ama ya ODM ikigekora wona Oburu Oginga. Lakini otebeka NP yaambire kororekana nga SMA ya ODM yikurukunga linda mwananchi iye kuma chikorokana gutwara umuiko Raila Odinga wetania SMA liendere moino.
kero kurigererie nature yone mikutano babere bagokora exactly what Raila used to do na gesiasa ababona bale linda mwananchi korengana na siasa igorore kaine gutwara ODM ase nkoromoro kubwa aba bandi bamoina agintunkirikire misi kuna kitu anakosa kuna kitu anakosa ule uchangamfu hawana umaite linda mwananchi kirwa ku welcome we ground na wananchi iko bagocha Raila Odinga. That is what Raila Odinga used to do. Yes, wanakuja Raila Odinga. Yes. Lakini linda ground hii baba toko kende Raila Odinga in fact tagatwalire rais mikutano ile static. Inga segete ngabono ngago ja wende ga address ya batende mukage dai wezi. Lazima atale kati ya sokerete igoro. Raila Odinga. Muganda. Aibu kiaga sukunika Najama tumemmiss sana najua. Bwana mama kitengere lilalo jumu waro deresi huko iko sana. Ila kama humu. Lakini waro deresi ya. Tia ndo waro deresi ya ndo. Akatero mzee ndo kaudi ya kizi iko kwa super senator Richard Momomo Mwejo. Aki adevyo mugamba dada regi libugeto kego turadi asvai. Ujiruti. Ujiruti hiyo. Aki ngwa kero. Yetidi. Ngwa regi libu apoka kwana. Apoko. Oyo kana mazio kio. Oira na zimba arati mugamba rubwe kaudi ya kizi. Mone ta motavida kemo kio kumia. Akiti ya mukoti. Mukoti. Akema tuba vitu bwari kwa tu kwa ndasa matakaya. Ngajire motera ni mugamba no gotero komo kubwajani. Akaba ko moteviga. Kitali ro tara kolega astia goteyere kene. Umuntu utabugatio gotevega sikwa kori. Amonogeri uta. Ndiki mere murero. Tebye batimiro gwa kori muri. Ande koro je gije dindo jenge. Aba waziri. Kwaje komo. Aba waziri kare ro komo tinyeli. Bona aba waziri ngaibale. Serikali ya kaunti ya Kisii because aba waziri na batakire kororekanie emirimo egokorwa no mugabana exactly ikere ne executive abachorete bamokonye emirimo ada wese bagokora bugeka lakini atakire babutakire bamokonye gokora emirimo maitenga kiungwa to be honest mtu akarorera aba waziri gete nabono abo waziri unabono mtu amaite baba musandama kai bwana musandama education bona akabeire bono no anda leti Esmani Onsarigo tabwate tamangana oboche agriculture paka ntu akorete show in fact kurwabisi ya yes abatorese kuru yamangana echi abakato nibi jimbande baka alibo macho yes tu amaita waziri no bwichi parana kiago moyo no yata aba waziri mbale balengo mu waziri musubati omache bwo bachenu okay saro match bale go jaiga tu maite bago kwale echa by that time was a minister minister of sports an active minister by that time bakaro wekara kaliba kabasania kataba kubakora bitu aba magri abure muino era ali que to que ngore bitu bya Toma iru bigeka. Tigero ni ke ngwana. Ebite bya no utia gata tege rugeti go jigwe. Agidi. Asa no asa mesikani. Agidi gira odi. Ya no tu bigo kwa. Sare da iru bigo kuira na macho ke ora muya kaja. Aya bitu bya de byao. Kora si kwa no ya. Ada akibwera ko gajera so kora si. No te la de de jemu keruti. Ni godi geyeto. Akalika hiyo. Kabwato. Maite. Watu wale Kenya ngawe tarali madubia kwa tago ya chai uchoka mdembo. Wale ko chaga ngikai. Karaka ambuli moro karaka manu. Ikiera ga chaga kwa bleba. Diega. Bagale ya pale ko gezieli. A ver ego. Uikoro sigira odi ugocha. Osaigo to goeta. Bueno, no chucha ko problem abantu ga ba jubiri for example. Ogo chaka ko problem aso korwa so korwa ori yembinu. Esa babo so garere. Na robo kwaro ndo tantara lero kurukuzema gumba. Lakini siasa ile kwa kuzana. Siasa ne kongu actually omu waziri wo mangana yubo lendimense ya mali gaite tunebibago.
na Trump gatabiro nyense ya Iran ke mutagete bono usige tagete chinkwana bamwakire simu nakwana bakwana bamwakire simu sema ngana gasarugi chigosori nabo gosoria hiyo itangaziwa itangaziwa, lakini timu ya Arsenal ndovu imerudi juu ya mti kabisa. Arsenal nere tangene kubwati na Man City. Man United tumekalia nafasi ya 3 kisawasawa. Igobone gento kira konya Arsenal. Man City ize goitwe game gete. Kitwe yemo ora mo ese na boko Matrix yesaleke sana. Matrix yesaleke sana. Lakini ya Manchester United yero imekalia nambari 3 kisawasawa. Walipiga mtu jana niliona. 2-1 ilikuwa ni Brentford ile. Na Bruno Fernandes anacheza mchezo mzuri sana. Mwate pasi gete yechi Manchester kucheza of late ni chaka bo. Yes. Angamba competitive sana. Bruno Fernandes yamo Italia Sesco pasi yuko kumia. Kanyagalia net uya sana. Dondo tunaenda wapi? Kwa Dondo ni mwako la Tigoro. Umungu anaito kongagezi. By the way, I came to realize bantu mama yetibali yogia ya mrako genda. Bantu mama yetibali yogia ya mrako genda. Muntu ndo getareje tudo. Because it all biga tuakora rero igonere tuaroro mungu anagete igate betenga gakitimeze mbwa mumuri gete. Kya muberete exactly. Gajuru kianda chia mambia. Olili ko bira bajare. Gajuru kianda chia mambia mungu anagete kurukio gajari. Atenga tata iko na gajuru kianda chia mambia. Nkobo bodera ka muburiga uyo gocha kianda. Ayonga yuguru kianda. Naiwaye akana liya somo agonge simie yake na mama obuburi seka idarule. Kianda. Kianda. Ogo jigo seka sego murango jigiriri ogo waka je papa ogo soi makanya muntu tario. Onoro wati aitukuru wega muntu imali. Owe gukiaga. Asia kuguza. Elikiaga kware yetu dagigo kubira. No kere YouTube jana bakegocha. Digo chia, ya to era aquí donde llegaba. La política no va a tener ya digo que tiene. Y yo pues allá compro para que que esto. ¿Cómo vamos ese? Gwembe. Yo stand happy. Lakini bwana Aido ojirero. Acha tuingie Mulot hapa. Narco County. Narco County. Mulot Narco County. Yes. Bwana musacho yomo ole people. Na abwata abana bamura babere no munyaruko yomo. Bana bamura mumura monene na bale 28-29 years. Alafu wa pili ako pale 25 years. Anacheza na 25 years pale. Bono umusacho oyo nabwate mpango wa kando. Mpango wa kando oyo nabwate umwana munyaruka ore form 4. Lakini bono ngokorare ngamatemo etingi okorera matemo mukuri. So yewe okorera form 4. Tutabe okorera form 4 kabisa. Isikare wana tata umwako yoka kwa bagenderete na mpango wa kando ritukie limo nina umunyaruko yari yaraisina ki munyaruko yo ngakiabaiga ngakibona ngakiakona ko babuno n'umuntu ukonya gutuwa matego gora ngakona ko kibitungu byange kumugaragaza ngakibona ngakiaba igago kare gukendoka na mara bakona gutakuna chimatoboli obocho ile inkiyege kegenderete umwana agebwatira neti umwana agebwatira neti oyingi no riara isiribo okate mpango wa kando nagi umanye tebono mpango wa kando tumeze kwaje ku realize no ene boyfriend go say girlfriend in fact they ndo kebe unique igagutangana ko tebie boyfriend na bara atikana na bantu be family so what happened musubati oyo yani musubati oyo mpango wa kando okotebirende mpango wa kando nanyomire era na renge people lakini musacho yetale ngobono yes so okotebi mpango wa kando how do you mean that no he died yani umobora ko yes usena kibateba mutakano yes
So what happened ndio gwakira mpango alenda kumutenga ki omwana ndoje design yakworokia taribu ya lakini bono tinda manyanga asaru sitige nteke ngai toro chirende bagotebanga bono koya kaitekire ntoko nyara koya rusinse maji yakimwagika ya zoleki na kosa si kosa ni kurudia kosa. Ndio Wacha tumtunze na hiyo mimba, lakini tutajua tu alitoa wapi. Bwana kubagenderete mpango wa kando mwako yobona ugo chalende marogobe yamo ligakeli go marogobe yamo no wali abangete kurara sayo mwana munyaroka ejokoni nere lakini ngaini ya rosirie uchiense mu mwene reno akurara nere mbarabara akeri nyumba lakini akurara munyaroko wana tata umusacho yogacha so irabuo ushinde chinza cyo kurara cyo nyumbane ne yo so nyumbane ne mbaba na munyaroka namunarete rengo cha ngo chichale wana chinza chiabeire abantu ngorara baro mwana munyaroka nero kumulikerwa so nyumba nayora urare kubaso aliro na barara muinange gwana ndava wazi kisese chichachane sana siko hala sisigo chachane ngichigo sisigo chachane kusengi kiaba akomole como tenga to coraso kalendo raro rangi kisese ngichigo chachane lakini bina soka iga kumbe go chiako ga muino lakini umuntu chiako gera orura abwa si chiako ko chioetira bono nyumba ye chokoni muntu mwao iguleire ndabune ndi murango na muntu uri menyombe itara complete ngo yo so ibiningo tara reza ala no iko nanchire yes okay that is stranger umongi na kale nyomba timatinga kivale sensitive gangana uyo kwira na bwango nganje tindi ujikenderende ensembu yere kize sokoro ri jinde jari konya kuminyokania gosekende kyaro kale chia kanyekire umongi na kwa matabino tora soka bono komo toraro rango mwana uyo ngakiera bona ngakie no harime kiagera mwana nere bwe kole ndokora morora tanga kiagendere time bago soka mathe bago turu mwana uyu kera ba mutura akaire muna nige kake kubate kogenda mungino yoko esege bonere ime kieke bono ogo nyoko kongondo murango mwana okoraki mwana ukoigora kera igora gachukoni akalinde ngale partitioned ngina gotebanga kimbu yole kwanze gento kina na abegete mu ina room yeye gochi ningendera na kitinje nyago gutura mahambia ngara gachete ende nyaro kire ayo bongwaro edale taso etijaro igare uno kuigoro muranguga igaje tagatire no muranguga aligere tubireke moni ino kuigoro asna utabuye tuta kwesa likwevisa ira data unamora ndogo stoko gukura umuntu oyo kai mwakori ugo cyo batanga mundu kibo umuntu oyo le nyomba boli yaye mwako yo ngakiwo utari go chorro mundu mwakori matogocha kai mukiri ata yete kora mwaga umuro yo komadenga kai umuseto ngora ala kumbe no mwana mu murabo mu ngwano ulia ubwato munyaruko ulia ala isabu ato mungino yo nere gawate nyaruka yaye yetekira gwata kirenjeyo kare yo yika gendera njera kigo kare yo mbale ne yo jikoni yale no umuru yo kuboli wa mbolio munyaruko ibona gotebanga huyu ndiye alinipatia mimba tumekaa naye kwa muda mrefu bono wakasinywento ngibona yego kwanwa omate bagakira uno gukwana gutuliarera machibu bagakira bakuna kuligererania ngina no hano musani oya omwaro omunyaruko no hano musani oya bono nga muito musani oya ninga ni babo bino nyambane no choi nyamba zora bangerese ngigintu bunike kero kikokorekana iganki kigwenete kebe itanguche nero
tima itinke gusige goteba se bintu nebi na ukibwatu bokoreka no goika bono so bono umuhako ya gotiga mpango uyo endo mumuro yagenderere noyo usuze mumuro yo gotige kyata ya rubigire mbande ise bagendere naga abono mumuro na ise ko bareka bono so bona kiko se bakare kurigererania wa intumbi kone ege kurekaniti abantu goika bono lakini mata abantu ko bari bintu byo kumizana enseye ebirama bi mu kiguri mongavua bintu byo koleka neze bintu byo especially sangapi jagera jizenya chao tuko na umura umera no modo takagretinga mumenasa akini umuzudero mowe baro siajo moto bakukubiga ay umuzudero mowe murai ndo kwambia vitu byo koleka umuzudero modo ya umuzudero mura ugibikuryamo. That is why ngwacho monto ke to define it yakatebanga the true character of a person ndio is what that person is when he is in darkness. Kelio montare keraro asumusundo ndata muroji na kie kene kyo monto ya. Ne sura yo musubati nyene ne keraro le bafu kigimo. Exactly. Yeah. Tumalize bwana. Tiga ye babo jo inyambasora. Pache kugana. Okonye kaini. Agira babo bino. Gikira gendere gukiyabu gose. Nyoli gazeti ya Taifa Leo imanye yo mnayanda manga sinchira yo wikira no nyachi achira ke. Gazeti ya The Daily Nation ni bwata mangu monchomo otegere. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.